Harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo har'a diizaayinii haala biraatiin jechuudha daantelii dhaayitoo isinitti agarsiisa. Haaluma kana haaluma dura jammarannuuni ni jammaranna duraan dursinee too'i. Haala kana duraan dursinee haaluma kanaani akka jammaranneen booda amma xumurree iddoo kana geenyee jirra. Asitti maal goona akkanatti olitti cufanna. Egaa olitti cufanneen booda maal goona asitti maazanii keenya ni buufanna. Maaliif dirqama daantelii tokko yeroo dhoofu maazanii nu barbaachisa akka inni nu jalaa hin gulbanne sila ta'eefu maazanii nu barbaachisa. Haasaan ammas ittuma gadi deebine maazanii keenya haala kana hin buufanna. Amma egaa haala kana maazanii keenya buufanneen booda asitti dammoo zigaajjaa keenya haala kana buufachuu jammarra jechuudha. Haala kanaan egaa haala kana zigaajjaa keenya buufachuu jammarre maal goona akkanatti ammas suuta jenne haala kana ammas haala kana akkanatti egaa godhanneen booda gizee takka akkanatti asumatti gadi deebine gizee tokko haala kana hin xalafanna. Amma zigaajjaa tokko buuse maazanii tokko buuse amma dammoo takka lama amma maazanii isa lammataa haaluma kana buufachaatoo deemna jechuudha. Kuni maazanii isa lammataati. Haala kana amma dammoo zigaajjaa isa lammataati. Akkuma dura isiniin jedhe akkanatti deebinee ammas ijuma isaa keessa haala kana waraannannee amma zigaajjaa isa lammataatii fi maazanii isa lammataa buusnee jirra. Amma dammoo zigaajjaa isa sadaffaati kun. Zigaajjaa isa sadaffaa akkanumatti haaluma kanaan buufachaatoo deemna jechuudha. Haasaan haala kanaan maazanii kiyya waliin ga'ee jira. Asitti amma maazanii irra jirra tokko lama sadi gizee sadi akkatti waraannee raawwanne kaza takka lama amma asumatti maazanii sila buusaa jirruuf lama sadi kazaan egaa akkana gooneen booda amma asitti gizee tokko lama sadii afuri gizee meeqa waraana gizee 10 jechuudha. 5 6 7 8 9 10 kana eessa ijuma tokko keessa si'a 10 waraannadhee jira.
tokko lama sadii si'a sadii akkatti xalafadhee amma isa deemna maazanii gubbaarra tokko lama sadii maazanii irrattis takka lama ammas maazanuma keessatti gadi deebinee haala kanaan waraanna takka lama ammas asuma keessatti tokko lama sadii afuri shani jaha torba saddeeti sagali kudhan haala kanaan amma dhahaa jira. amma dammoo takka lama haala kanaan amma akkanatti dhahee as ga'ee jira. amma maal goona takka lama asitti tokko lama sadii ammas tokko lama sadii maaliif akka bootaa kana akka inni nuuf ta'uuf akkanatti gadhuufneen booda maal goona amma kan wal lamaan bira dabarree raawwanne asitti fudhachaa deemna jechuudha. haala kana olitti cufachaatu deemna. amma haala kanaan walitti cufaa jirra sila ta'eef takka lama sadii asitti takka takka lama sadii ammas takka lama sadii asitti egaa akkana gooneen booda amma kun maazanii irratti rakkoo hin qabu. akkuma dura dhooftanitti dha'uu dandeessu maazanii keessanii. haala kanaan akkanumatti kan walitti cufaa deemna. akkana dammoo asitti buufachaa deemna jechuudha. amma dammoo zigaajaa zuurii lammataa buusan tanan jira. kaza zuurii lammataa irratti illee dammoo maal goona akkanumatti gizee 10 buusna jechuudha. lama sadii afuri shani jaha torba saddeeti sagali kudhan kaza maazanii irratti akkuma duraanitti dhoofna. homaa wanni qayyaramu hin jiru jechuudha maazanii irratti. kaza amma akkanatti dhoofne asuma keessa gad deebinee ammallee maazanii keessa haala kana fudhanna. amma dammoo asitti cinaa kanaan hin godhannu asirratti asuma keessa waraanna jechuudha. akka inni jalaa hin zarazzaramne haala kanaan waraannachaatuma deemna jechuudha. kanumatti
haaluma kana akkanumatti haaluma kanaan addaan bal'ifachaa deemna. Kana dammoo maal goona olitti cufaa deemna jechuudha. haala kana akkanumatti kana walitti cufachaa deemna. kaan immoo bal'ifachaa deemna jechuudha. haala kanaan kunuuti haala kanaan ammanaan gahee jira jechuudha. haaluma kanaan akkanatti dhaachaa deemna jechuudha. maaliif maazaniin wanti inni qayyaramu tokko hin jiru. ምንም የሚቀየር ነገር ስላሌለ እንዴ ከዛን እዚህ ጋር 10 ጊዜ እንወስዳለን። 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ጊዜ አንድ ጉርጓድ ውስጥ እንዲህ እንወስዳለን። እንዲህ 10 ጊዜ ከወሰር እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ አርግተን ይሄንን ሁለቱን ትተን ይሄንን ትተን እዚህ ጋር መተን እንዲህ እንወስዳለን። ይሄንን እንዲህ እየሰራን እንሄዳለን። ከዛን እንዲህ 2 3 እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ አናቱ ላይ እዚህ ጋር እንወጋለን። ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ጀምሬያለሁ። ስለዛ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እዚህ ጋር ስንወጋው ጋራ 11 ይሆናል ማለት ነው። 11 ጊዜ ወሰርኩ ማለት ነው እንዴ። ስለዛ እንዲው እየሰራን ስንሄድ ሁሉም መጥቶ እንዴ ይሄኛው 3 ጊዜ ከሰራን እንዲው ሄዶ በኋላ ይሄንን እየዘጋን እንሄዳለን ማለት ነው። ከነጩፋ ዴምና ሀልማ ከናን ሆጀታማሲን እንጀቹ ጃላጣ ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ይሄንን እዚህ ጋር እንወስዳለን። እንዲው እያረን እየወሰር
ስንሄድ በኋላ ላይ እሱ ይሄ የመካከለኛው እየተዘጋ ይሄዳል ያኛው ደግሞ የምናረግበት ዲዛይን ደግሞ እየተከፈተ ይሄዳል ማለት ነው እንደዛ ነው ማለት ሶሪ ግን ለምን መሰላችሁ ብዙ ልጆች ኦሮምኛ የማይችሉ አሉ ብዙ ልጆች አማርኛ የማይችሉ አሉ ስለዛ በፊት ሁሉ ጊዜ እኔ በኦሮምኛ ነው የምናገረው ለምን ብዙ ጊዜ በአማርኛ አልናገርም ግን ከእንግዲህ በኋላ አንዳንድ ነገሮች በአማርኛ አንዳንድ ጊዜ እናገራለሁ ለምን እኛው ኦሮሞ ልጆች ብቻ አይደለም አንድ ነገር ለመምደድ ወይም ለማየት የሚፈልገው ስለዚህ አማራ ልጆችም ስላሉ አንዳንድ ጊዜ አማርኛ እናገራለሁ ከዚህም በፊት ያጠፋሁት ሶሪ ለምን ስላልተናገርኩ ማለት ነው አማርኛ ግን ከእንግዲህ በኋላ እናገራለሁ አንዳንድ ጊዜ ስጀምርም ደግሞ በኦሮምኛም በአማርኛም አንዳንድ ጊዜ እናገራለሁ ስለዛ ሶሪ ከእንግዲህ በፊት ያጠፋሁትን ጥፋት ይቅርታ ብያቸዋለሁ ከእንግዲህ ግን እናገራለሁ በአማርኛ ማለት ፈልጌ ነው እህቶቼ ስለዛ እንዲው ያለን እንሰራለን ምንም አቅተም አንድ ጊዜ ክሮሽ ማየት እንዲ ከያስ ብዙ ማቅተም ክሮሽ ያዘ ሰው ይሄንን መስራት አቅተው ስለዛ እንደዛ ነው ምላችሁ እስከመጨረስ ደግሞ አብራችሁን ቆዩ ሲያልቅ ያምራል ብዙ ትልቅ ሲሆን እስከዛ ግን በዚህ በትንሽነቱ ያምራል ብዬ ነው ያስባለሁ እንደዛ ነው ምላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እንዲው እዚህ ውስጥ 10 ጊዜ ወስደን እንዲው እየሰራን እንሄዳለን እላችኋለሁ ይሄ akkasiin jedha kuno haala kanaan hojjedhe kuno isiniin jechuu jaaladha kuno dhalaa dizaayinii kana awwal marra haara wareef hojjechuu kooti ስለዛ እንዴ ይሄንን ግን ሰራለው በዚህ አይነት ሰርቼ ስለማላቅ አዲስ ነው ለኔ ስለዛ ግን ይሄንን ነው የሚመስለው ላችኋለሁ ሀገ ቪዲዮ ብራትን ሞልት ደውነት ትርቴ